باش تماشاوانên hêja vê xelekê re yan navê wek nivîsandî tîpên Kurdî bixwe ev niş planê kanala min got ez wana bidim wane ders lê li ser daxwaza şopênera ez ê van tîpên Kurdî bidim bêhêvî min got bi sûde be ev tişwar tîpên Kurdî bixwe sî û yek tîpê Kurdî hene sî û yek tîp di perçene karin bêjin tîpên bi deng heştin yê bê deng bîst û sê ê bi deng jî dibin di perçe yê pênc dirêjin û sê kinin em ê bên ser tîpên bi deng yan ê dirêj A E O U و ev jî İ A E O U İ her yek ez ê gotinkê bidim gotinkê li ser bidim ji bo gilcim we hêsan bibe A mîna azad E eş O rock U şur İ şiir şiir A azad E eş O rock U şur İ şiir ev pênc tîpên bi dengin ya yên dirêj ji ber ku gava te dibêjî jî te dibêje A E O U İ te vî rengî dibêje ev ji pêvî ê kinin anas tên ser tîpên kin tîpên kin ew jî sê ne sê tîpin ez ji wer binivîsînim sê tîp û çil û tên gotin ev tenê wek dibê ez ev jî wek nimûne kininin bala xwe bidê te dibê wek tu zengeroka xwe dibêjî ji bo hûn ji bîr nekin nimûnak li ser ez adin adrêj û û şûr ev ya gul şiv ya şivan ez gul şivan ev tîpên bi deng ez karim bêjim em dengdar xwe çi bêjim karim bêjim deng dîsa ez dibêjim heştin pênc wan yê dirêjin A E O U I. C'est
كنن اف سيكن ا او ا ا او ا وان قوتنا وان نمونه يعني جبير لكن برات بالا ودبن هر و نزاني بو خوشك بقوتا نمونه ا شوان بين بيراخو ا شوان ش ا ش ا ش تجبيرات زانت ب ا بفيرنجي مرة زانه چلو قوتنه چلو تيبي بيج ام آنها تين سر تيبين بي دنگ او بيست و سي تيبن بيست و سي تيب از جوار بني بسينم ولو بخوندن جبو قونزانبن بيچاوانه وقلكي بخوا قلكي هسانن هركا جوا بيزانبن از بيجم چنبانا بيست و سي تيبن وقت مقود تيبين بيدن ب پ ج چ ك ل م ن و افجي ه س ش افجي ق و اف خ ر ت د ج ف ي اف ز كالبرون يبين ز اف جي ج خوياي نه ج خوياي كامل بيبون چند تيب اي بيدنگ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 تيبن از دي ساجوار بخوينم بهيفي مولو قهون لبركبن ب نمونم بيجن باران پ پاناف ساحة يعني بس جه جم كردستان ام بيجن لا لوما كمان بين لوما ولوبو في رنجين بيجن ما مي نا نمونه وار هست سرشت شين قلم وين خلات راميار يعني ريزان تندرستي يا تين دي سام كارم بيجن كردستان دوران دل
ج قل قل يعني قا. ف فلات فلات. يا يار يا يار. ز زندان زندان. ج جيان جيان. خو اف بولو بكردایی ما اف چند تیپین کردی دانوید ما گوست دی ساز بیشم سی و یک تیپن. حشت جی بدنگن 23 بدنگن. حشتی بدنگ 5 دریجن 3 گنن. گوتن د کردی ده دویک تیپین بدنگ جوان حشتانا دویک دناب دبن. های وجبه هبه بهیوی me گو و سوداک جوی وانه گرد سلاوریز جوار.